ke ditaba tša Sepedi tša SABC thwego tšwa ka Auckland Park, Johannesburg. Dihlogo tša tšona ke tše. Take heart. We have faced many other challenges even in our very recent past of the formation of the Government of National Unity. And this is one of them. And we will overcome. Mopresidente Cyril Ramaphosa o re dikgogakgogano tša maloko a mmušo wa botee bja setšhaba ka ga ditekanyetšo di tla rarollwa pele tona ya matlotlo a la polelo. E re reportile di-case maphodisa a ba le attende because re reportla di-case ya kere a le felo. Badudi ba Mamaila ka Limpopo ba sa tšhošitšwe ke ditiragalo tša go katwa ga baithuti ba college fa go šetšego go begilwe ditiragalo tše senyane tša bošula bjo matšatšing a mmalwa a go feta. Sehlopha sa mašole a Afrika Borwa ao a go betšego kudu se tla hwetša tlhokomelo ya tša kalafo ya maemo a godimo ka morago ga go bušwa gae ka katlego go tšwa ka DRC. Komiti phetiši ya NSL e ntšhitše semmušo sehlopha sa kgwele ya maoto sa Royal AM phadišanong ya sebjana sa Nedbank sa 2025. Thobela ke Tebogo Ngele gomme ke thušana le Augustine Letlalo. Mopresidente Cyril Ramaphosa o tiišeditše gore polelo ya ditekanyetšo e tla ba ka la 12 Hlakola bjale ka ge go rulagantšwe. Mopresidente o re diphapano tša maloko a mmušo wa botee bja setšhaba ka ga ditekanyetšo di tla rarollwa pele tona ya matlotlo Enoch Godongwana a la ditekanyetšo ka letšatši leo. Ramaphosa o kgonthišišitše se ge a fana ka polelo nakong ya pulo ya ntlo ya baetapele ba setšo le ba Makhoisan Parlamente. Boipiletšo jwa mopresidente ke jwa gore batho ba theoše matswalo. Seo ke go latela go šitišwa ga polelo ya kabo ya ditekanyetšo bekeng ya go feta. O re mekgatlo yeo e lego ka gare ga pušo ya botee bja bosetšhaba goba tšeane yeo e tla hwetša tharollo ya diphapano gomme ya dumelelana ka wa lehlabula mabapi le polelo ya kabo ya ditekanyetšo. The challenges that may well dishearten a number of people about finalizing a budget, the challenges that we are addressing of building the consensus around the budget may drive fear in the hearts of many people. But I'd like to say, take heart. We have faced many other challenges, even in our very recent past of the formation of the Government of National Unity. And this is one of them. And we will overcome. Go le bjalo Ramaphosa o ipileditše go baetapele ba setšhaba le baetapele ba Makhoisan go šomiša monyetla wa Afrika Borwa wa go ba beng gae ba kopana kgothe ya dinaga tša G20 ga mmogo le menyetla yeo e tla go tlišwa ke kopano kgolo ya tša moepo goba Mining Indaba mo kgweding ye. Let us build on the networks established through the Mining Indaba and continue to cement this relationship for the benefit of our traditional communities, which are really the repository of the wealth of our country. Mopresidente o nyaka gape gore diphapano di fele magareng ga baetapele ba setšhaba. We are also concerned about traditional leadership disputes. We should continue to invest in the development of genealogies and customary laws of succession. O gateletše gore a go ngwana yeo a swanelago ke go loba bophelo bja gagwe ka lebaka la ditumelo tša setšo. Boipiletšo go baetapele ba setšo ke gore ba thuši leubeng la bobedi ka nageng e le go dintwa le dipolao tša bana le basadi le go eletša badudi go seage moo go fetago mafula. Mopresidente o gateletše gape gore baetapele ba setšo ba swanela ke go ba karolo ya dipoledišano tša setšhaba le go fana ka maele a ponolopelo ya kago ya Afrika Borwa. Tona ya thuto ya godimo le tlhahlo Dr. Nobuhle Nkabane o re
o tshwentswe ke seemo seo se sa kgahlišego seo baithuti ba Cape Peninsula University of Technology ya ka bogareng bja toropo ya Cape Town ba dulago ka go sona ka baka la tlhaelelo ya madulo. Nkabane o ile fao go sekaseka lefelo leo la thuto ya godimo le hono ga mmogo le TVET College ya ka Bellville. Se se latela boipelaetšo bja bjale bja baithuti. Nkabane o swere dipoledišano le bataolo ya university baetapele ba baithuti ga mmogo le bakgathatema ba bangwe. I was very disturbed to see the conditions in which our students are living because here at CPUT they are utilizing Student Center as the place where they sleep, and they sleep on the floor, and they don't have showers to utilize for them to prepare for the next day, which is a bit worrying. I've been here for 3 weeks now. I was sleeping on the floor, not taking showers, like not taking any properly bath. So we are struggling here. People's phone are being stolen. First of all, they are expressing some sexual harassment here. So there's a lot that is happening here. Unfortunately, we will not be able to accommodate all the students. But we appreciate the trust in Bryant CPUT, and I think we'll do our utmost best to ensure that we find a permanent solution. And chief among them is the building of residences on campus, which is a process that we have started as a council of CPUT. Setšhaba sa Mamaila kgauswi le Kiane ka Limpopo se sa tšhogile ka morago ga ditiragalo tša go garola matswalo tše mmalwa tša go kata ka lefelong leo. Go begilwe ditiragalo tše senyane tša go kata mo dibekeng tše mmalwa tše di fetilego. Boemong bja morago bjale go katilwe baithuti ba bane ba college ya private ka tikologong yeo. Ditiragalo tša go thuba le go kata di tlogetše badudi ba Mamaila ka gare ga letšhogo. Mogononelo ya bego a ihlamile o šwahletše ka Hlariane Technical Vocational Education and Training gomme a hlasela sehlopha sa barutwana ba seswai bao ba bego ba dutše ka jarateng. O ile a balaela gore ba patlame lebatong e le ba bane a thoma go ba phaya thito ka kgang mengwaga ya bona e be le magareng ga 14 go fihla 19. Bolaodi ba college bore mogononelo o tsene moagong wa college ka go taboga leboto go phunyoga kgoro yeo e šireletšwago ke bahlapetši letšatši ka moka le mpša. O ile a utswa dilo tše bohlokwa tša baithuti tše go balwa tšhelete le megalathekeng. We have a small dog here in our yard that is very much always very active. We are starting to hear that our dog and shouting active. So we have started to be concerned what's happening, what our dog today, it does not look like the other day. Badudi le baetapele ba motse ba re ke basadi ba senyane bjalo ba o šitšego ba phailwe thito ka kgang ge e sa le ngwaga o thoma. Gape ba bontšhitše go nyamišwa ke seo ba se bitšwago tšwelopele ya go nanya dinyakišišong tša tiragalo tše. E re reportile di-case maphodisa a ba le attende because re reporta di-case ya kere a le felo. Taba ya go reipa bana phekolo dilo tše dintši e re tshware ya botse. Maphodisa ka Limpopo ba re ba gare ka go tsoma mogononelwa. The Provincial Commissioner of Limpopo, Lieutenant General Tembi Hadebe, has directed the police to use all resources to track and trace the suspect. Go sa le bjalo, motlatša tona ya thuto ya godimo Butimanamela o tshwetše tiragalo e ka mare. Bolaodi ba Hlariane TVET College o re baithuti bao ba amilwego ba tla humana thušo ya thoba matswalo. Komiti ya dinamelwa le polokego ka Northern Cape e re e hlobaetšwa ke palo ya melato e o golelago godimo ya dikgaruru tša ka malapeng ka lebaka la tšhomišompe ya madila ka profenseng. Go sa kgathalege ka dikoketšego tša melato ye mengwe ya bosenyi mo kotareng ya mafelelo ya ngwaga, batšeakarolo ba re bosenyi ka profenseng bo tšwela pele go batlhoba boroko. Dipalopalo tša bosenyi tša profense ya Northern Cape tša kotara ya boraro ya ngwaga wa 2024 le 2025 di lokolotšwe le hono. Diketso tsa ditlolo tsa molao di fokotsehile ka diperesente tse 10.7 Northern Cape. Ho bile le dipolao tse 24 tse amahangwang le dintwa tsa bong mme ba ka taolong ba bontshitse ngongoreho. Then if you look at the broader conduct crime again, we have realized that domestic violence is playing a major role in the increase of conduct crime. Tonakgolo ya Northern Cape Ngaka Zamani Sol o entse boipiletso ba tshebedisano mmoho ya baahi le sepolesa.
o re ho pepeneneng hore Notai provinceng ke sesosa sa tse ding tsa ditlolo tsa molao. While there has been a slight 2.1% decline in reported rape cases with 321 incidents recorded, this figure remains far too high. Ate komiti ya palamente e tadimaneng le dipalangwang le polokeho e re qeto ya ho dumella ditamene di bule dihora tse 24 e tshwanela ho lekolwa botjha. The police did declare that they do have a problem with the 24 hours opening of the liquor outlets, and that's causing a lot of problems for them. Sepolesa se hlalosa hantwa e tswela pele kgahlano le ho rafa ho seng molaong, dithunya tse seng molaong, dititifatse le diketso tse ding tsa ditlolo tsa molao. Thabiso Khadebe, ditaba tsa SABC, Kimberley. Re sa la amogela bahlankedi phetiši ba sešole sa Afrika Borwa ba tišeditše gore mašole ao a gobetšego kudu ao a bego a hloka tlhokomelo ya kalafi ka pela a bušeditšwe Afrika Borwa ka katlego e kgolo go tšwa Democratic Republic of Congo. Bao ba gobetšego ba tla hwetša tlhokomelo ya kalafo ya maemo a godimo. Bahlankedi phetiši ba sešole sa Afrika Borwa ba re ba be ba šoma le batšeakarolo ba bangwe ba maleba go netefatša gore mašole ao a gobetšego a boa a bolokegile. Bahlankedi ba re mašole ao a šetšego a tla goroga mo nageng bekeng ye. Go sa le bjalo mašole a mangwe a 14 a bolailwe nakong ya ge ba hlapetša khutšo ka bohlabela bja DRC kgwedi ya go feta. Ba bolokilwe diprofenseng tše di fapanego mafelelong a dibeke tše pedi tše di fetilego. Banna ba tšwela pele go šalela morago ka mananeo a thibelo go dira diteko le tlhokomelo ya HIV le AIDS. Kgoro ya maphelo ya setšhaba e hlomile lesolo le leswa la thušo ya kalafo ya HIV leo maikemišetšo e lego go ngwadiša batho ba bangwe ba milione o tee fegelwana tee bao ba phelago ka twatši ya HIV bao gabjale ba sa amogelego thušo ya kalafo gore le bona ba hwetše thušo ya dihlare le tlhokomelo go ya mafelelong a manthole. Tšhišinyo ye ke karolo e kgolo ya Afrika Borwa ka maikemišetšo a go kgonthišiša gore batho ba dipersente tše 95 bao ba phelago ka HIV ba amogela le go latela melawana ya diokobatši tša mohuta wa di-antiretroviral go fihlelela kgatelelo ya twatši. Le ge naga e tšere magato tlhokomelong ya HIV le AIDS go tlhokega go kgonthišiša thibelo le kalafo. Afrika Borwa e na le batho ba dimilione tše 7.8 bao ba phelago ka HIV le AIDS. Ba go ka balelwa go milione tše 7.5 ba tseba maemo a bona a lephelo, mola ba dimilione tše 5.9 ba tšea meriana ya go okobatša bolwetši bjo. Are going to look for 1.1 million people who are known to be HIV positive, but are not on treatment. Either the way they've stopped or they've never even started treatment. We are doing so because we want South Africans not to get used to the idea that there's a disease called HIV and AIDS. SANAC has galvanized all the SANACs within all the provinces to make sure that everybody hits the ground running to find the 1.1. The targets have been broken down to meet not just the 2025 targets, but also the 2028 targets for the National Strategic Plan for South Africa by province, by district, and by facility. Men don't want to go to the main institutions because they will be stigmatized of some sort. So what we do, we take our mobile clinics, we go and provide them with our services, and we are also supporting specifically men's clinics. Go bile le go se kgonthišege mabapi le go thekgo ka mašeleng ga meriana ya HIV le AIDS ka ge United States ile ya kgaotša thekgo ya mašeleng le ge go lo bjalo go bonagala bathekgi ba baswa ba na le kgatlhego. We, together with our global partners, we are mobilizing everywhere we can. We are convening. We are basically saying the show must go on. Lesolo le nepile go kgonthiša gore balwetši ba milione o tee fegelwana tee ba hwetša kalafo ya maphelo pele ya mafelelo a ngwaga. Pijana re botšišitše gore na maikutlo a gago ke afe morago ga gore kgoro ya maphelo e laetše gore banna ba sa tšwela pele go šalela morago ka go dira diteko tša HIV le AIDS ka Afrika Borwa.
letlakeleng la Facebook Nelisiwe o re go tloga go kweša bohloko kudu ka gore seo se tlo dira gore banna ba tšwele pele go gaša bolwetši bja HIV le AIDS ka ge ba tšhaba go ya go dira diteko. Puleng Phukubye yena o re ke bona lebaka e le gore gantši re dula re le mešomong mola ka go le lengwe re nyamišwa ke ge mmušo o nea basadi tokelo goba šedi go fetiša banna. Letlakaleng la X Samson Mathabatha o re ke dumelelana le kgoro ya maphelo ka gore rena banna ga re tsebe seemo sa rena sa bophelo. Mpho Mokwena yena o re kgoro ya maphelo e bolela nnete, banna ga re rate go dira diteko tša HIV, gantši basadi ba dira diteko gomme re bona ba lokile le rena re bona re lokile. Ke bošaedi banna ba gešo a re emeng re dire diteko tša rena a re hlabologeng. Mongwaledi kakaretšo wa ANC Fikile Mbalula o tsebišitše boetapele bjo buswa bja sehlophatšhomo sa mokgatlo ka KZN. Sehlophatšhomo seo se bopša ke maloko a 67. Tsebišo yeo e dirilwe ka Durban go latela kopano le boetapele bjo buswa bja makala. Mahlo a dibona wa ANC Jeff Khatebe o tla etapele boetapele bjo buswa bja nakwana bjalo ka morulaganyi wa mokgatlo mola modulasetulo wa peleng wa mokgatlo Mike Mabuyakhulu a thwetšwe go ba mokgoboketši. Wesizwe Thusi e tla ba motlatša morulaganyi wa mathomo ka KZN mola Seboniso Duma e tla ba motlatša morulaganyi wa bobedi. Mike Mabuyakhulu ke mokgoboketši yo moswa mola motlatši wa gagwe e le tonakgolo ya peleng Nomusa Dube Ncube, molekgotlaphethiši wa gabjale wa maphelo ka profenseng Nomakuku Semelane o thwetšwe bjalo ka mokgoboketši wa mašeleng wa sehlophatšhomo. Baetapele bao ba baswa ba tla šoma ka go lekana mešomong ya bona ka gare ga mokgatlo. Leuba la seboko sa go hlasela dimela sa go bitšwa mogokong goba African Army Worm ka sejahlapi le phulegile le go hlasela dimela ka dikarolong tše dingwe tša profense ya Limpopo. Balemi ba seleteng sa Capricorn, Waterberg le Sekhukhune ba hlasetšwe le go feta fao bontši bo bogile go tahlegelo e kgolo ya dimela. Mogokong ke tše dingwe tša diboko tšeo di hlaselago dimela o šoro. Go phulega ga leuba leo go tšhošetša seemo sa balemi ba ka tikologong yeo. Dibokwana tšeo di weleng di tsebja ka go ja kudi le go tlogela tšhemo e bolaetšwe dibjalo. Diboko tše di tlogetše balemi ba mmalwa ka Limpopo ba ikgonere ka ge ba lahlegetše. Molemi wa mengwaga ye 26 Wendy Moshaga go tšwa Moletši ka ntle ga Polokwane o re dibokwana tše di amile polasa ya gagwe ya dikhabetše. O re polasa ya gagwe ya mafela yeo e bego e šaletšwe ke dibeke tše mmalwa go bunwa le yona e amegile gampe. So it's difficult to meet the demand because majority of our crops are damaged due to that outbreak. So it's difficult and re ka sa kgona go meet the demand ya market. Moshaga o ipiletša go mmušo go tsenya letsogo le go thuša balemi bao ba amegilego. Re hlasetše ke leuba la diboko tšeo e leng gore di ja dimela tša rena ene di tloga di ja dimela tše e leng gore di tloga di amana kudu le balemi ba rena ba e leng gore ba swanetše ba tšee ditšweletša tša bona ba di iše go dimaraka. Kekana o hlohleleditše balemi le badudi go bega diboko tše e sa le nako gore go thibelwe tshenyo yeo di ka e hlolago. Ka gona re re batho ba rena ba ba itemogelang tšona tšeo šetšeng ke boletše ka tšona tša go di jalo tšona ba itemogela e le tše dintši mara ba se ka ba reporta ge fela ba di bona di tšwelela ka bontši. Balemi ba re ba na le lehutšo gore go tla hwetša tharollo ka bjako ya go phološa dibjalwa tša bona. Gomme go le bjalo kgoro ya tša temo ka mono profenseng ya Limpopo e ipileditše go balemi gore ba ntšhe mahlo dinameng le go tšea magato ka moka go thibela dibokwana tšeo di hlaselago dibjalwa. Ke ba Tseba Maboa, ditabeng tša SABC, Polokwane. Ditaba di tšwela pele. Mathata a diphaka tša ka Northwest le poto ya Boeti
a gakalela go ya pele molekgotla phetiši wa tlhabollo ya ikonomi Bitsa Lenkopane go begilwe ge a latofatšwa ka go šušunya nko mererong ya ka gare ga ditheo tšeo. Bašomi ba bangwe ba ditheo tšeo ba tšweleletše pepeneneng moo ba rego ke kgale ba lebaganwe ke ditlhohlo di etša matšhošetši le go beelwa ka ntle. Bašomi ba ipiletša gore molekgotla phetiši a tlošwe maemong a gagwe. Bašomi ba tsenetše mogwanto morago ga gore ba se lefelwe megolo ya bona. Seo se dirile gore mekgatlo ya bašomi NEHAWU le PSA go ema nokeng bašomi bao ka go dira boipiletšo bja gore tonakgolo ya North West Lazarus Arake Lenkopane ka ge ba re o palelwa ke go eta pele kgoro yeo e swerego mothopo wa ikonomi ya profense. Bjale a re boneng ka boripana gore mebaraka e be eme bjang ge JSE e tswalela pijana ka iri ya bohlano. Ranta e fokotše ge e bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo ntle fela le dolara ya Amerika. Tšhupane ya theko ya dišere ka kakaretšo JSE e kaonafetše kudu. Theko ya dirafša le ya platinamo e fase. Tša dipapadi, National Soccer League e tšere sephetho ka sehlopha sa kgwele ya maoto seo se lego mathateng sa ka KwaZulu-Natal Royal AM. Sehlopha seo se ntšhitšwe semmušo phadišanong ya sebjana sa Nedbank 2025 morago ga sephetho seo se tšerwego ke komiti phetiši ya NSL. Bagešo di felela mo ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya seswai mo go SABC 2 le lehae go sasa go latela kakanyeo ya maemo a boso ka Pule Rakgwathe Thobela. mogwedi wa SABC madimeša go tša boso bošomele kgone re bona gabotse le photšola magotonya le kgabola ka dikarolong tše dilo ka bohlabela le ka borwa le tlogela kgonagalo tše di botse tša dipula gona ka dikarolong tša ka kapa bohlabela go tsena bjalo ka dikarolong tša ka KwaZulu-Natal go godimo ka dikarolong tša Mpumalanga le yona lo ka Limpopo province magešo ge re otlela ka dikarolong tše a re otleleng gabotse la ka moswane re sa bona gabotse kgonagalo tše di botse tša dipula di sa ka di le gabotse dithewa di tša godimo ka dikarolong tša ka Botswana ka bo North West go tsena bjalo ka Foreisetata go fihla bjalo ka kapa bohlabela go godimo ka dikarolong tša ka KwaZulu-Natal go tsena bjalo ka dikarolong tša ka Mpumalanga magešo ge re otlela ka dikarolong tše a re otleleng gabotse ba tirelo tša boso magešo ba re lemoša gabotse re hlokomeleng re ka ba le phefo tše maatla tše di tla tutlago ka lewatleng ge re ya ka dikarolong tše a re hlokomeleng re sa bona gabotse ba tirelo tša boso ba re laetša gabotse gore re ka ba le pula ntšhi ka kapa bohlabela ka KwaZulu-Natal magešo a re hlokomeleng ka dikarolong tšeo go tsena bjelo ka dikarolong tša ka Polokwane bjale ba re ka ba le pula tša maatla ka dibe ga re otlela ka dikarolong tše a re otleleng ka tlhokomela magešo la ka moswane ba tirelo tša boso ba sa re lemoša gabotse gore moya o sa tšwela pele go bjala go putla ka dikarolong tše ka borwa bodikela ba kapa gabotsena fela ka dikarolong tše o tlhafiša lewatle ka dikarolong tšeo pula tša maatla di tla ba gona ka kapa bohlabela ka dikarolong tša ka KwaZulu-Natal ke pula e ntšhi go tsena bjalo ka dikarolong tšele tša ka North West ba tirelo tša boso ba re hlokomeleng re ka ba le pula tša maatla ka dibe ka dikarolong tšeo ge re ya go dikgša tša temperature ya go laetša go fodile Afrika Borwa ka bophara mo mesong la ka moswane o le ka Polokwane gona ka Limpopo province go tsena bjalo ka bo Ermelo ka bo Standard 10 gona ka dikarolong tša ka Mpumalanga gona le go ka dikarolong tše tša ka KwaZulu-Natal le tlasa gabotse go fodile mo mesong ka Richards Bay ke masompedi nna ka Port Shepstone Zones ke lesomesenyane ka kapa leboa go laetša gabosenyana fela go fodile go fitlhabelo ka borwa bodikela ba kapa ka bo Cape Town ke lesomesenyane ge di rotogela ka moswane e tla ba le lebotse go maAfrika Borwa go a fiša ka bo Cape Town masompedi senyane ka bo Worcester masome a mararo ka moka go laetša phišo e ntšhi ka dikarolong tšeo e fela le a fiša ka kapa leboa masome tharo šupa le a fiša mogedi a re aparang gabotse go fitlhabelo ka bo Vryburg gona go la North West ka Mafikeng tla ba le lebotse ka bo Polokwane ka bo Johannesburg ka dikarolong tša bo Bloemfontein magešo go tšwa go nna ke re mošate